jolma ikon mate ikon magos sibuki. Namangono ikon mate asa tundengan musik. Gabe bangke jalain kodo malake asa sunggut bangkiti Tuhan sangaponai. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ditonti para dia. Amin. Auro hai hiyo roho tanguluan ni na Tuhan Yesus. Nama ulu ganut na persia dia wanti mati ibana. Cara mati ibana rudi saliling dililingna. Marta dia mahita. Ali Tuhan dewa manami na di pada kita. Mengadilan anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian ala di dosa nami. Cara dipangul hodo ibana asal lakotan hati orang. Rohot haguluan kami. Asima roham di kami. Saya cari jalaku di kami. Asa kunang madili kami. Ala nau di johodongan nami hon. Patugu mahakorsion kami. Cara pabingin marohan kami makirim di haguluan sudut. Asa una mga dumi hamis somo naso tumadako, naso marpagpiriyabi. Say taiti marohan namin tuho, ay horo si panghaku, kaya horo hako sang namin, na marsigat tunto horo kami, sangat rodi hasusudan ng bukal namin. Ang kakinay tarwanot tanga dari nang natahaholong Ima Oppo Henry Boru Simulan, keinginan para dianan parsabokinan. Alani imot mahita dihatari debatan di Madinatan surat di Sada Tesalonika 4 ayat 1-4 ay molo porsia hitanong mati Jesus rohot hehe sadok togihonon di debatado kapdokon Jesus nangakanang moti mahite-hite di banyak. Idon tagda ni pagkamulhonotan. Mahiti hapor siyaon di bagasan Kristus. Nagpemarsirang hita silirang ni hamatean. Siya nagkanata hakolongi. Talagohi ma siya natoras. Nata hakolongon. Silirang ni hamatean. Otong pastiro di bagasan habot niroka kita. Ay takasto marhite hamatiani cupang hanguluan na hotro di saliling dililingna marhite hahot ni haporsiyaon di bagasan Kristus silekon hanguluan ala marsirang mahitang siyan na toras taon sinirang ni hamatian tubuh hau pahiran di ladang ni simangoting tung naung na 20 pe na tuan ibang lumut dorohan molokoting ala niimot mas di papahinan na taga timuguna laho manugulong laho mangacari sudi mangalehon porak kanau dinadingkan tusudi akka tinok arna nungma tutu taruri dainangon ihaga kacang ni umur na pinasahat ni debatan buhay rampalas ni roha do tawag ka tinagparna tagan di buruna ala ni tangian ni Korea mga bayak kalas ni roha do kaso-kaso ni debatan na jinalungan
Talubobi hamu suye komparan ide namon. Asa ador hamu pangato buto buto. Nang mahamu nasaruh nakapiro panatuto nang kokatuk nang ro. Sangat tu nang mayuti hutaka kopi. Ala torok hamu. Dakana ditaro persoalan. Disudia kakomparan ina ketua mari dia bihamna tinggal. Nian dalam maringanan na ditaro persoalan. Asabone na kuli mati dulu kisah kawan. Saya tubuh mati amakkan lalu mati tas merokan di batang. Asona nang kokatik nang romaring dia hendak tinggal jalan nian. Saya koroma nang kapangomongan mati terpasukan sudah di batang. Kalau ombuna ditinggi nang rom. Mali di batang jago Tuhan Nabi di sini di holo kami salihut nama di tengah tanda gabi hanguluan kami. Jalan itu tujuan Tuhan. Kita parsilangon namin sendiri ang amatian siya na tutunan mo. Pati pang lumusya ka na porsiya di bagasan ko, ilinhanan taong pinatapim. Asi maruham di sude pinagpan ni inanang yung Dr. Henry Orus Imanimamo. Totong mahwali Tuhan na mamasunang sunasiyad ang ito ni Guru di Partegi mo ng Partogyon. Paso-paso mo, tiyakan inhanan na magsirakin. Hindi kaulaon na magpagumon, turuhot hindi para datong, di para motimon di ginanang yon sa homa Tuhan na totong manuhay. Ibagasan holong kohong dami na siya ko, marhite Kristus Jesus Tuhan namin. Amen. Loas au asalau tu Jesusu tunadau. Ada foto debataku asa dilagum naam, asa dilagum naam. Diramoti Tuhan lewatama. Lau luar dohot lau bomot ulat nyon rudi saliling dililingna.
sonang mamodom ho na martuai na maradian sian ulauni. Sonang mamodom ho na martuai na maradian sian ulauni. Na niulamu di hajol maun jalan na mangihut ho tu surgo. Na niulamu di hajol maun jalan na mangihut ho tu surgo. Mangalina manulang siatano do para mulani dagingmu mulak may gabetano alay Tuhan debata na manupaho dohot Tuhan Yesus Kristus na baluho ko siya dosa dohot todi parbadia na majuho Tuhan uluan na sora suda ima mangaramoti orbuk ni bakem paima ro ari parpudi amen martua doa kanamate maritehite Tuhan yolat nyon olo ninna todi asa maradia na suda siya naka ulauna ay namangihut tu na suda doaka na nula na suda martangiang mahita. Ali Tuhan debata ama namin na di banwa gijang. Odo debata na puna hami rudi sudi ngulu nami. Salehon mahiras ni roha di kami. Asa marlas ni roha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tu tanganmu matod di nami dohot daging nami. Asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami. Salehon tod di mi manugu-nugu kami. Asa diramoti kami. Bolu sami rurani linggo mani hamatayani. Asi maroham. Sai pamasuk mahami sugut. Tuhan sonangan na sundenggani. Amin. Dumuse pamatakon sian tanomanon. Do muse pamatakon sian tanomanon. Wang mangolu bahenon di Tuhanku. Haleluya, haleluya. Ador serta tutup mari tutangiang kinasatit ki tu keluarga lambatan o pasrang. Adik, udah. Dio pitak itu puri. Dia manami. Dia manami dari Banua Gijang, saya Senarbadi Amadua. Saya Roma Harasaud. Sesaut kalung meroham di Banua Tongon Songon dari Banua Gijang. Leo matung kami sadari on haluan siap hari. Sesama kesanami songon panisanami. Di dosa dongan nama dosa Tuhan. Unang kami togihon pangucunan. Pagmama kami sian pangaku. Eunang unang harajaon. Dohot lagu goon. Godia sangapon sa liring-liringnya. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong di rohani di bata ama. Dohot parsauran ni todi para badiama. Madongani hamu saluhutna. Amin. Andona bose ai dung sabila kana tuhasonangani dung sabila kana tuhasonangani Di haradio
Sion ni rohamuna imari na patu pahon udah acara hopartu partu gara dunga baga salah sini rohami taruli digogo do pikiran nabi na muna lao mangului hami tuhatta ma sumasu hamuna gara tuhatta ma nama parsalale hamuna mango bilang ada tuan dia di tonga-tonga ni hurianai gawe penggambara tutumahamu si wadame si buan hasadau di tonga-tonga saluna ruas dohot na umelihat kamu yono rula yang madok mauliati ma di hamuna amanami dohot inanami songoni manang di hamuna Panuku pada poli rohita, mana bang mahusin paru-paru.
desa mencuci sada dongan ni akan sirintoro. Jadi tuhamu aman dotaminang. Tunso sadia pe si benun nami. Tunso ngani pe pajalon nami tuhamuna. Gedang ma pinasuna. Saya horas mahamu na majalong pas mahami na mangalea. Matuto. Kalau sopiga pita na ingatan na jong di so kadang kita uhumna. Jadi tersongan kata si lupa madon nami si monang korban ibanyaron menai di pabaraw ng malua. Tu dia pehamu mangalak tapi no pernah tuat tei seunang mamarmara seunang mamahua. Matuto. Oras jalan. Kudo jojo ni bona ni hasuhuton dia kasal hudna na marliga di gatutur sian nama dongat tu sian hula-hula sahat tu hula-hula pamulian tulang topuk tulang bona si hotang turba song-song nakaning si manulang pamulian si manulang sakuta gurgur purba na siya jaji pusok si marulang sa sititio na baban na siya nagasaribu sudi matahe hula-hula pangulian na poso doon siya raja paradatan sa luhut naman ayatan ni bona ni hasudo asa do surhatta lapas hatun hata naudi di harota so namabuan eme naman lumi mangko higok ko jojo mo ima di adat parsaur matuaun ni naboru nami opo Henry boru marulla di hutilat tulang muro na kaning eme na marludu asang giat maparhitian di tangyang nami marludu mani hamu panggabiya marludu manang parhoras Matuto. asa song na dinok ni na tua-tua perhotong kita po abasang ni pagar sinodi molutuk otik di lohamu ni gabe sipir itu di persolihok kamu godang si butong-butong di hanasok kamu molutuk na gabe tubuh ni be bainomu ang giat mamarlipak gada paso-paso ni Tuhan laho tapo mutu ang katik kinengro molo na yung panganom mo na pe di bagasan akalas ni rohamata paso-paso may pahirason ang kapamatang may pagkatabagugo uhud matok mulia ditutu atong bolo tung somni pekara jani amang buru na boy hupatu pahami dan namak toy sami hulit pinakupak kehami anggiat las maruhani badam mulas manang rohani to dibona asa dohonon nami masomon hatani na tua-tua asa pirma pok bahul-bahul mapasalongan asa pirma to dibona tok tujuanon saya luju-luju madalan yang kapas samotan asa sahat-sahat masahat kami hupasat kami asa sahat di perbuih ni holong nami di persaurat tadi bagasa sedarion anggiat ma sahat mahita liling mangulu saur satu panggabian satu penjelasan asa hupa dua halima soman hata ni na tua-tua asa titik mana tino pahotang golang may pangarahupna otik sosadia di rohamunay segurang mapinasuna horas mahami hula-hula muna na pasaton hibas mahamuna majak kebutima raja ni mampuru ada pontok kami ima di narogo kon nami ima gokon ni na tua nami nang majumolo marujungolui masalah sorohan nami ada tukridik do hamuro saluhuk nama ada pontok kami hubere kami do akan tulang nami di wakamudo eme na maludu anggia matutu maluludu paggabe maluludu pagka perhorasa di hamis anosa tutik ke akaregro si pajalo honon nami soksone mari hamu na saluhun na raja nami takas to hubere kami na pinasahamuna to hami imaringi si tiosara anggia matutu tunauli pagka hamis anosa tutik ke akaregro disasibo di urang nakatulang akar raja nami sisantanyang menyatu matari batas anosa tutik ke akaregro godang pasarian dihamuna na kihita sa luhuk na asa andian
Molo tumanong akka ulo dauli ulo na dekat hita na marhula-hula do na marraja do na maralale asa tumoy utama tutulong siya pasatan ng Tuhan. Molo di naga sa tikot. Nung matulong sa lima na namin manjalo laswato di namin di na manjalo ima huti-huti na kanatulang doon at karabidon niya mo karada namin. At ang doon namin ma, di na manjalo na pinasahan mo na Tuhan sa luna. Asa bago na marhato magyagat na dito manjarobian. Oras mana sa luna si sana suto di na manjalo. Tuganda na ba niya muna ulo-ulo namin o raja namin na wala. Buti ba na namin? Matuto.
Misal pasok ko na. Panapol pangalapa. Sali alus manong dohot baru muna panangkal tolo okat sali mga lusi pwede. Aman inang tusoro pinaro sebatu bahari sombel kalpagio piloto ilo solve dia dan bakaman orang bebas basura komersial palapor. Dia ngabul kapasilangan lagi. Lepas apa misi be? Sali mga lusi dia no Diduhatta tutte somoli ng kanina. Nung parjulo hubasahan ng kanina upload siya kami. Si Jalo pangalaman, las maruhan ilerata, las maruhan itu dita. Ake ka raja duli. Kaya medala horas. Jadi tersongon penanggal tulu ko penanggal pak tepe. Ay penanggal tulu. Siya kami penanggal tulu tepe penanggal opat. Tanggal 7, tanggal 4. Jadi mulai do di pangalapa, pertanggal 7 do pertanggal 4. Mulai ate mau pasal di pasal rohan kami Tuhanmu. Alat tertekas tuh biar kami. Nah binasa mulai Tuhan itu bergaul ke situ dulu. Mulai tuh hurang pe, unang humurang pasu-pasu yang mata debata. Tong do nang nami dito muna. So tumulak kamu. Tapasik ko panon ulo selhunga jero sikko ma asa mulak kamu. Buti mari orang nami to muna mula de mari hamuna. suhud, parsaud, panukun, panapol do pangalapa. Barbaris pa mulai sa saping isuhud. Untuk marga silaw ng nasiyal parulasan. Mana siya tulang? Ana tadubi wala kemudian orang kuya lang ni. Tikos ari horo doang gini ba. Kalian nangis. Ada di batas na. Perparohan ni. Ulang tahun itulah, ulang tahun di mana diambil. Oh, kau cuma satu tahun. Besok dihina marga seorang dohon sian natabubus Opu Henry marga Nenggolan Dohon Opu Henry Boru ang ipadulong namin Duba Johnny Ma tema bukan ma Opu Henry Dotok Nenggolan Buba siap tujuh. Si Jalo tulang tobok Jalan tobok Buba siap tujuh. Tidak, tulang purba siap pemurota Opu Henry Borumanulang lanelaknya mengurutkan Nenggolan lahiran. Nah, Opu Henry marga Nenggolan siapa itu kamu? Opu Henry marga Nenggolan. Iya. Oh ya teman. Lalu si Jalo tulang bola mereka sebelum nggak lu pengadilan. Ilang lupa na eh. Diumma sehat-sehat dihita. Marga si Manulang, si Jalo Tulapona, na siyan lubak karyara, siyan na buruta, Opu Henry Borumanulang. Mau lihat ya? Iya.
Selamat dok. Insya Allah ni dah dua mak, dah dua. Mak. Siapa dok siap-siap birang disuruh.